Panuwun Dr. Didi Astimur M.Tes Giyati dan sampun Pantawu bagi kagung putus sarana pengantin Bekal. Pati tadi lepas dari tawaran seorang turunan. Menteri Muda Siang disampun para Prabowo, Profesor Dr. Insinyur Sutardi MAPSD. Kita berada lagi di Bandung. Betul, ambil hijau muka sih, muka sih ya, sana hijau. Iya, kegarane ambil tadi, terus, nih, kudu lele, lele karosong, ya, kudu lele, wajiban ya,